ga o bereke ga o ne monna ga o ne mosadi o no ba motho fela o ka se tsogile o tsebile nto ba reng ke sefo bophelong ke re ya mmereko wena o tlo o tsebe gore sefo e gona nyala mosadi o nyalwe ke monna o tletle o tseba gore nto ba reng ke sefo e gona mo lefatsheng o palela ke go enjoya lenyalo la gago koloi ya gago mmereko wa gago nto ngwe le engwe ye o neng le yona o palela ke go e enjoy o llela sefo ge ba etswa bophelong ba gago ba sepela e re morena ke a leboga ka baka la gore modimo o tseba se se fitlhegileng modimo o tsenela dikopano tše batho ba ba reng ge ba kopane ba bolela ka leina la gago wena ga o tsebe baka ke a letama ke ba gamang Masima mama ka leina ke mang Angelina. ke a letama ke ba gamang Angelina le bone le o ka re le dira tšela tša maloba alright ditaba pele le ka re beela tšona malome ka kapa ke nagana gore o swanetše o ba fe mantšu a mabedi a mararo a go latela a go tseba gore ba latela melao ya kgašo jwang ba neele yona malome ka kapa
a re leboge moremi, a re leboge le go amogela baiti ba rena ka fa dipitšeng tše kgolo. Ba gešo le gorogile lenaneo la pitšeng tše kgolo. Nna ke nna ka kapa radio, ke ngaka moremi ka mo ke malefo ka fa ka mola ke la kima kua, ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse. Number one, re kgopela re difounu a di beng silent. Sa bobedi, re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba go ile go a diragala gore le ile la ya ngakeng a eno ba ngaka tsoko, moporofeta e be tsoko, kereke e be tsoko. Se sengwe gape ba gešo re kgopela gore batho ba arabe dipotšišo tše re di botšišago, re se ke ra go botšiša wa re hlalosetša. Se sengwe gape re kgopela gore batho a ba se ke ba ntšha mahlapa mo moyeng, ba se ke ba ntšha mantšo ao a lomelago, nke lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo seyalemoyeng le ya ka gare ga tsebe ya motheeletši le dule gabotse, ka lebaka la gore seyalemoya sa rena se theeletšwa ke batho ba bagolo le ba bannyane. Gomme lentšu le lengwe le lengwe a le re ge le goroga ka gare ga tsebe ya motheeletši le fitlhe le dule gabotse, le nabe maoto, le seke la ba galakela. Sa mafelelo magagešo re tlile pitšeng tše kgolo re hloka thušo, gomme ge motho a hloka thušo o bolela nnete. Nnete e ya thuša, nnete e ya phološa, nnete e dira gore motho seemo sa gage se fetoge. Ge o ka re ge o e ya ngakeng kapa o e ya kae wa fihla wa bolela maaka, ba tlo go alafa dilo tše di sa go tshwenyeng, tše di go tshwenyang tša tšwela pele. Ngaka moremi o mo o titimile boroko bošego ba lekgono, ge e be e le o mongwe nke be a rometše ba bangwe ba šomang le bona re ke tla theeletša radiong, jwale ga a dire jwalo, o a tikuka gore ka baka la gore o a tseba gore pela e hlokile mosela ka baka la go romeletša, gomme o a tetlela gore a tle a tekwele a seke a kwa ka mabarebare. Jwale ba gešo ke tlo bapala setsopolwana fa, mme wa ka ge o ka kwa setsopolwana se ema, o nape o tsene ditabeng, maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Forma della tua gara lo cha. Oh yes, oh yes, oh yes. Tsela pele mo khantse ka ona re khantse ka ona ke to ba lo ena ntshilo chaisa Ba no ga no sina ka mo studio ka mo ke tla manta ka bolela le borone le pota ra bukisa a ke go ba go se popo. Termino we a ke go popo. Ah, che mi stai chiacchierando con un forma tala. Hi, dear. Utelleditse ke le ka morapotokwane ka senya re tla patele ke namela ka pula ke a e folua gore ke a e namela ke a e folua nna le banyana ba ka re ba lethe ka re mo senya re tla patele Bueno, dal. Ya. Che poi che non si. A che go ba go se popo. Dai che ne va. Going on MCRS FM. ya motheeletši re a leboga, setsopolwana se sile se bapadile. Ba gešo jwale re tsena ditabeng, a ke tsebe moroka mohlomongwe goba ke die jwang ka fa. ya a re tsene ditabeng malome ka kapa se ke nyakang go no se fitlhiša go batho magagešo a re reileng gabotse pula ye ka mokgwa e nang ka gona, ntle le dipula ke nako ye la išoro magagešo ya gore bana ba borena ba fele ka lebaka la dikotsi mo ditseleng. A re lekeng go no reila gabotse re fokotšeng lebelo a le nyakege magagešo, ke nako e thata gone jwale
ge go e tla poleke tša dikgwedi tša go swana le bo December so go nyakega gore motho a reile ga botse kudu le ka tšona dipula tše e note ke e tla mo tseleng mma gore na tla le tšona ditaba re dikwe. Ke a dumediša mo dipitseng tše kgolo, dumediša tate Nkakapa le tate Moremo. Kobene. Nna ke tlile ka kopela thušo. Nna sentse go tloga kgale from bo 91 ke no sokola, ke no bajwa, ke ya dipetlele, ke ya mo dingakeng kore dilo tšaka a di loke. A ke ya sepetlele, a ke fitlha sepetlele ke a robala and ya ba ntlhaba di-drip kore ke no oma, matsogo a no oma, di gano tsena di-drip tsela. Then go fitlha ba discharge ke boa ke ya bathong ba baso le gona ba mpotsa gore ke tshwenya ke badimo. Dilo tša ntshe ke a tsamaya mo bathong ka moka mara a ke fole ke no tšwela pele. And then be ke na le motse Mmanapiana ka thota ka tla ka dula mo ga Matšhipsane. Jwale ga ke fitlhile mo ana mola lapeng mola le gona ga one bophelo. A re robetše o tsamaya selo mo godimo ene ra se kwa le mošitu ntweo. Tšatši le lengwe ntate o ile a no tšea stepisi a re o nyaka o se lebelela ke re wena jwale o rea kotsi. Ba tsoga gape ba tla ba fitlha mola ba e bolaya. Go tloga mo nna a ke phele gabotse. Ke no dula ke bajwa ke ya sepetlele ke boa ke ya mo bathong ke boa ga gone bophelo. Ke no dulela go bajwa right through. And then a ke ya mo bathong ba fela ba na mpotsa gore ke badimo santse gore ke ye gae and batho ba kwa gae ke kgale ke ba botša a ba nthuše ka selo. A kere jwale ke tšwile ka lapeng ke nyetšwa ke sa le ngwana ka kwa gae. A ke ba botša a ba di latelele. Jwale ntwe nna be ke kgopela thušo ko lapeng la ka. Bana ba ka le bona ke ne 2 ya bannyana le bona ba kere banna go no dula mo gae le go bereka ba bereke gabotse bo no bereka tšona tšela tša go swara matogotogo. Jwale a gone bophelo and batho ba ko gae bona ke try-ile gore ba nthuše marao a ba nthuše ka selo. Jwale nna ka ba ka re a ke no di kuka ke ipitšeng tše kgolo kore ko lla maybe nka kry-a thušo. Gone jwale a ke tse gore ke tšona tše tša badimo di ntshwenyang gore ke dilo tša batho ka re ka ma ke ya ka mo ba re badimo ka mo ba re ke ne dilo kore a ke tsebe gore seemo sa ka se mo kae. O bajwitše nako e telele. Ke kgale. From 91. Go fitlha le khono. O tsena sepetlele. Ge ba re ba fakela di-drip di gana go tsena. Ane ka nako ngwe go tša ba re a ba bone selo ane go tša ba ntšea mo gae ke sa te tsebe ba ntšea ka ambulance. A ke fitlha sepetlele ba ntšhe ba re a ba bone selo mara ke tsamaile ke sa tepone. Gore ke makala. Wa bazwa molato ke mama go ba hlogo go ba mala go ba maoto wa thibana go diragalang. Kore ka moteng le gona go a baba ane le hlogo ene ntwe e leng ka kudu kore ke a oma leoto le a oma go tša ke palela ko le kuka le a oma leoto le a and then le mo ditorong a ke lora ke no bontšhwa ke tsamaya ka gare ga metsi ke lorišiwa ke tsamaya ke ile ka bontšhwa ke tsamaya le mamaka a re o nkeša thasong re nametše koloi. A re tshwantse re fihle mo ngakeng eo koloi eo ya senyega ra ema ra fologa a re fologa ra re a re tsamayeng ka maoto a ke ra se kgolo mola re yang batho bala ba ntemelela mara nna ka bona ke šetše ke fihlile ka kwa ngakeng ela lebile ba nkapešitše dituku ka tsoga. Gone jwale ke a hlobaela boroko a ke re ke a robala ke robala a go itla boroko ke boroko ba ditoro fela ke no bontšhwa ke tsamaya ka gare a dithoga ka metsing
kore ke boroko ba ntshe bo ke bo bonang fela. O re go ne nako ye e leng gore o kgona go bua ba go biletse ambulance o se ke wa bona selo ka nako eo go be go diragetseng ka wena o a idibala. Kore ke a tlhakatlhakana go tse ke sa kgone selo ke tlhatša kore melo ke sa kgone selo bono nkuka ba nkiša moo mara ke fitlha sepetlele ga ba thoma ba ncheck-a o ne o kwa ka moswane ba re bona ga ba bone selo mara ke tsamaya ke ile ka tsamaya a ke sa tseba gore ne le 2023 gana moo tsamaya ka ambulance kore ke tlhakatlhakane ba nkuka ba mpea ka kwa ga ba fitlha kwa ba ncheck-a ba ntšhela di-drip ba re ntšha same time ene ne le bošego ra dula mo dipankeng le mokgalabje ka tšwela pele ke tlhatša mara ba ndischargile kore ke kgotsa gore why ene ka nako eo ke a krempega maoto a no omelela le matsogo forogo ra namela ra boa napile ngwane wa ka wa bobedi a ra wa mama o ka se re o ile sepetlele ba fitlha ba go discharga o le so bana ba la bantšea ra ya ngakeng Tsuku a re fitlha kwa ngakeng Tsuku a re thoma re tsena mo ntumbeng a ke sa re ke a tsena leoto le la oma ka moka ka palela ko go tsena ka mo ntumbeng ba nkuka ka tsena ka kwa lano a ke thoma ke gata fela mo monyako la oma ka moka ka palela ka re gape a ke sa kgone go sepela ba nkuka ba ntsenya ka mole o ile a thoma a tšholla ditaola a re gape o tshwenya ke badimo o ne badimo ba ga botatago le ba bo mama gago ene mo ke ba bonang ba tshwenya ka kudu ke ba bo mama gago jalo santse le tsamaye o ba tlhalosetša ba go phethele dilo tše ke tšona di go tshwenyang ke le ka boa a nriela ditaele gona moo ka dulanyana ka kwa nkare ke kaononyana ka tšea ngwane wa ka sepela le yena ga makoko ka fihla ka mo tlhalosetša ne le 2019 ka mo tlhalosetša ka re gape nna ke a bajwa makoko ene ba re go ne dutše so a re ha wa tsamaya ke tla šala ke tlhakantšha ba abuti ago ka ba botša aowa a zanga ria mokgekolong o no dula nako e telele lebile le phetolo ke sa eo ke no fela ke bajwa ke fela ke ya mberekong fela ke ya batong ke kgopela dithušo bona next bo no gomola barute a sa bolele selo a no bona gore a ba nyako nthuša ene ke kgale ke ba tsebiša mara ba sa nyako nthuša jalo ao ka no re aowa ra gore a ba nyako nthuša re ke no ya petšeng tše kgolo ke no di tlhalosa gore ke ne bothata bo boso a ke kgone go kweša gore ke bona badimo ba ba mpadušang gore ke dutša batho gore ke eng a ke tsebe. Yeah. Tate o tlaleletša kae pele re e fa mme maele? Ke a tlaleletša o bolela nnete tšea di bolela pele sore dumelang tate ka kapa ntate Morena. Thobela. Ke a tlaleletša ka baka la gore ke kgalebile a bajwa bjala tšwa gona mola ke thomane go dula le ene a bajwa this year ka June ke tše ka mo iša ape sepetlele ke hirile koloi ka mo iša sepetlele a fitlhile kwa ba morosa beke ka moka ga a etswa ba itse ba reno o na le twatšo ga a na le twatšo ba mfile dipilisi ba mpha dipilisi e tla mogae ano mara a go kaone le ontšwa a go tle le go laetša gore twatšo ele ba e bolelang ka ra se yone ke mo a ke tshepe gore ke yone ke gora le nna ke so ke le pilisi a ke dire selo mara jalo tšetša ke tšetša gore le ga enwa pilisi le ga reno o ya toilet ditšhela tša ke marokokwang tša dintšhane ka mo teng nkare ke dipolapolwane tša nthwele tša dipudi bjano ke mo ke sa kwešišego mara motho tšwa pele ka bona dipilisi mare still tšwela pele ka bophelo a yone
ke ntho e ke e bonang le nna gore no bjalo mo tshwanetse fo nyaka ntate Moremi a tla re solsetse mohlomong a tla a kgona go thuša ebile gore sepetlele le tsona ba di bone bono bona ka re ke twatse ya ntho ya tlhako ora ke twatse ya badimo ke mo re sa tsebego. Okay. O na le bana ba bakae le mama? Ke 4. O na le bana ba 4. Eh, Mola mama a thomang go baiwa o bile le bana ba bakae le yena goba dilo tše di tlhagela e le gore mama šetše a feditše ka bana ba ba bane goba mengwageng. se tša feletše ka bana ba ba. Alright. Okay. Di feletše taba tša lena. ane le o ngwane wa ka o a se a tsena gabotse sekolong wago e be bone o dula ba re bitsa sekolong mehle ba re ba ngapana sekolong ke no dula ke ya sekolong ke ilo seka le ena ke mo kwešiše šo ka ga ya re bolela le ena o no ya ka mo gore a ke kwešiše ka ga yena maabane wa maabane ba re biditše ne ba tsweletše sekolo maabane ba re biditše ba re ba ba kirile ba swere dithipa sekolong. Bana ba. Kore o re thipeo o e swarišitše ke tšhomi ya gagwe ene be go lwiwa moo ba e bona e na le yena. Jwale le yena šo o na le bothata ke kwešiše ka ga yena ebile le kgone o tsamaile a ya a kere ba re biditše bomma go bana bao ka ra e bona thipewe and then a ba tlhabana mago ngwane wa gana tshwarelo a re yena o ile o bula molato. So o ka mmotša ka re a ke re tšhomitše tša gagwe di tšhabile gwa šala yena o ba re wena ka re thipe re e hweditše mo go wena o ra gore wena wa tseba a re na thipe ba ntshwarišitše yona. So nna le kgone ka mmotša ka re wene tsa mo te tlhalosa a ke re a o tsebe selo wa tšwa maphodiseng le kgone ba tsamaile nnoši so a ya go te tshwariša le kgone a ba tlhalosetša ntho engwe le ngwe ba re aowa a e šetše e le so tlogela bala ba bule molato napile re tlatla re e bone gore e solva jwang. Le yena o ne bothata yena o o ntshokodišitše ngwago ka moka ba sa tsena gabotse sekolong e no la e le tlhakatlhakana le yena ke tse gore bothata ba ga keng. A ke dire so o ne mengwaga me kae bafo? 15. O na le 15. O tšwa police station ka nnete go te tshwariša o fihlile kua wa reng? A ke bitlile kwa ka ba tlhalosetse re go diregileng. Go diregile eng fanaka? Awa re bitlile kua sekolong re fitlhe kwa sekolong ne go ne mošimane mongwe a bethile ngwana borena. Fa re fitlha kua mošimane la ga re bone o thomo tshoga ra romela mošimane mongwe gore a molate a mmotse gore na ra tlela yena and then yena na šetse a romile motho gore a bitše abuta ga e tla ketima a lata ngwane o la ga ba re o tshwenya ke bomang a šupa nna le tšhomela yaka and then nna be ke le kgauswi le ena mošimane la e tla kwa go nna nraga mo lethekeng a mphuša thipelo be ke e beile mo tereme ka ka ikuke ya ga e bona after a nkitimiša ka maswi ka rena ke montšhetša thipa ka tšhabela ka ofising ke ge ba tlo thoma founela batswadi gore ba tle ba e solve. O thipe e tlile le wena? Ke ao monna a tsamaya le rena. Jwale e dutse jwang fanaka mo thekeng la gago? O ntshwarišitše yona na tšela ya Makuleng a re a ne ko o tsena le yona ka mo leshopong and then gore o lo mmoetse pele mošimane ola buta go lo ile re ga fitlha o le na šitša seile ka Makuleng and then nna be ke e swere mo go nna. Alright. And then gore ke e beye mo ke bone gore nka e swara bana ba sekolo ba tlo e bona ka re ke tswe ke e beile mo ke e thibele ka drivebag. Beile ka kanswa thipa gona? Ke golo thipela. Ke golo ne? So wena go no ba o swere thipe be le nyako riang ka yona thipe? A thipe mošimane o tlile le yona go tloa ra matšagalala ke tse gore na e lo riang yena ka yona fela a kwa re ra phuthi ko ena a re o tsamaya le rena. Alright. Wa tse gore thipa e tsene sekolo ene wa tse gore thipa ya tshwanela go ba mo ngwana sekolo a leng gona? So bophelo ba go swara dithipa ke kgopela o tswa ka gare ga bona. Wa nkwešiša bafo? O sa le monyane kudu o ka tlo o kitima tabeng ya maphodisa gore wa go te tshwariša. A re eme le gore batho ba tle ba le dike sekolong nnete a re hlompheng sekolo.
a re tšeeng sekolo jalo ka moago o e leng gore o ka go aga o a go tlišetša bokamoso bo bokaone. Ge motho a swere thipe kgolo a re go fa yona o e gane gobane gone jale ge e le gore gone o a neng molato re bala wena ba kry-ileng thipa mo go wena a ka no e phega re yena a se ya gage ene wena e ya go go swanela ka gore re e kry-ile go wena ene potsišo ke gore thipa eo e kgologoleo e ya go dirang sekolong ene e tsene ka mang e tsene ka wena ene wena ba go betha ka maswika o tšhabela kae go principala go o fihla o swere thipa gona ke e kakang ke e kgolo principala ga a fihla o nyaka ngwana a bone dibuka not thipa so bafo lefase le ngwanešu le boima thata mama go a sokola tate wa sokola sekolo sona se la go lewang go sona ke sona se ka dirang gore ka lapeng la geno go tle go be le moago go be le dijo go be le di-party go be le menyanya lapa lela la geno ke wena o ka tlang wa le tšhentšha wa le beya gabotse tšhentšha bophelo bafo lekgotla leo leng ka gare ga lona e tswa ka gare ga lona leboga modimo gore ba lekile go go foša ka maswika a wa hlaba ngwana motho bophelo ba motho a se selo o ka no re uma motho ka thipa a wa betha leswika a hlokofala o bolaile ko wena wa nkwešiša so o se ka nyaka go tsena ka gare ga dilo tše e leng gore go sasa di tlo go palela mfanaka wa nkwešiša gone batho ba bang mo bophelong mmereko bona ke go destroya bana ba batho go destroya bana ba batho a se gore motho o tlo go loya ka setlhare fela le ka maele motho a ka go loya a no go fa maele a gore no a re tsamaye re ye go itia motho ge le fitlha kua la bolamo wa nkwešiša so go na le maele a mangwe a sona bafosa wa e bona so ka kgopelo mfanaka lebelela bophelo ba geno a bo swane le ba ga Makhi a bo swane le ba motho lapa la geno le swana le nnoši ene lapa la geno phetogo ya gona e tlo fetola ke buka tšona buka tšeo di swarang everyday o ya sekolong ke tšona di swereng diphetolo tša lapa lela la geno modimo o mo rapelang o ka mo morago ga gago ka mo dibukeng ka dikarabo di ka mo dibukeng ka di no nyaka wena o tephe nako gore a ke tsene sekolo mengwaga e meso ke fetše sekolo se boima le ge o feila tsena o tlo no feleletša e le gore wa fetša wa ikwešiša ya tšatši le lengwe mfanaka o tlo ba abuti o tlo ba malome o ka ba rangwane o ka ba ramogolo wa ikwešiša e ba ramogolo o e leng gore o ka tla wa kgona go fa batho maele a mašapo wa nkwešiša bophelo bo boima mfanaka bo boima thata kudu ebile ge o ka re o gola wa kry-a ga geno e le lapa le e leng gore ba sela ka le le dutlang ge re re motho o sela ka le le dutlang ra gore motho o kgona go robala se a ja ra gore ngwana o kgona wa sekolong a se ne uniform ra gore re kgona go robala re beile dipakete o robetše mo pula e neela gona mo nako nngwe ga re robale ka lebaka la gore metsi a no tsena ka mo ntlong then go sa sago go e sa re ya sekolong o go lebeletše mola sekolong uniform ya sekolo a ene label re no apara go swana ka mokana ga rena ngwana mogumi ngwana wa mohlaki re apara go swana ka lebaka la gore re nyaka gore ge re le ka mola re be bana ba sekolo ka moka e se ka ba gore o ga gabo go neng o la ga gabo ga go neng o nkwešiša so direla mama favor ya gore o tsene sekolo o focuse dilong tša gago tša sekolo and then o tlo bona o tlo ba right mama o a bajwa o bajwa ka nnete a ke gane badimo ne badimo ba ka ba gona go wena ka mokgwa ba go bontšhang bothata bo bogolo ke gore since from 91 o bajwa nna ke belego ka 91 ge e sale ke belego o baiwa go fihla le kgono ebile ke bolela le wena ke nnao mmele wa gago motho wa go ba le badimo ga a šite motho nako nngwe o ka tšea nako e telele o gana nneo ye badimo ba go fang go fitlhelela
go tswelela bolwetse bo e leng gore mo go wena go thoma go fetša mmele ka nako yela o nyakang go araba se badimo ba reng o se dire mmele wa bajwa kene o tsebe gore thwaso ke ntho nngwe e leng gore e nyaka maatla e nyaka mmele wa maatla gobane thwasong go a berekwa thwasong a go robalwe thwasong go boima go nyaka mmele wo e le go gore o eme gabotse o lorile ba re o ye go thwasa ga mokete keresho motho wa go ba le badimo ba mmantšha mo a yang go thwasa gona o tsene sepetlele didiripi šifa gore di ganne go tsena ba no go botša gore a ba bone selo sepetlele a se gore a ba bone selo go ba ka re ba go checka ba kry-a ile gore mo ba solang gona mo gongwe a kere o tsene sepetlele ba nagana gore mo gongwe bothata e ka ba leihlo ba re ba lebelela leihlo ba le kry-a le le gabotse ba tlo go botša gore leihlo la gago le gabotse ga se gore a ba bone selo ge ba ka re ba lebelela teng ba kry-a e le gore teng ya gago a ba bone selo batho ba modimo ba tlo re no teng mogodu o sa le gabotse a re bone bohlokwa ba gore re o kgwate motho wa go ba le badimo o ne go thibana motho wa go ba le badimo o awa motho wa go ba le badimo o ne go opa ke hlogo fela ge a fetša go kry-a ditaba tše ba mofang tšona e ya tsamaya ga e nyake setlhare motho wa go ba le badimo o ne go tshwenya ke ditlhabi ga a fetša go bolela le batho bao e le go gore o rumiwa go bona di a tsamaya motho wa go bolela le badimo o ne go tshwenya ke teng then ge a fetša go thuša motho a mofa mabaka ba reng a mofa ona teng ya gona e ya fola bohloko bo bongwe le bo bongwe bo botlang mo mmeleng wa motho wa badimo ga a fetša go ntšha ditaba bo a tloga mo go yena a bo nyake setlhare a bo nyake pilisi bo nyaka gore a ntšhe se a romilweng a sona ga ke na bothata ba go ka go thuša le go šala taba ya gore wa e go ya sepetlele o sa kry-e gore o tshwenya ke eng ga ke na bothata boo ke na le bothata ba gore motho a bajwa se ka tseba gore o bola ke eng ke na le bothata ba gore motho a tsene dingakeng a etswa a sa tsebe gore o bola ke eng badimo go mengwaga ye ka mokana ga yona ge e sa le nna ke belegwa go fitlha le kgono wena o bajwa nke bo ba phethetše le ge nke bo tšere 6 months go ba ngwaga nke bo fodile badimo pholo ya gona ke go responda go se ba go kgopelang sona and then ke pholo ya badimo mmele wa gago mama ke tlo go thuša ka ona e seng ka go go thwasiša o ne mo badimo ba go bontšhitšeng gona se ke wa tshela taelo ya badimo ba gago nna ga ke alafe mmele o fole ge mmele wa gago o fetša go fola o ye mo badimo ba go bontšhitšeng gore o ye go thwasa gona nna o tlišitšwe go nna go fodiša mmele morago ga gore mmele o fole gomme wa sepela wa mo badimo ba gago ba go bontšhitšeng gona ate go tla sa ko bereka ka Groblersdal a ka tla ka mokibelo furugu re tla be re tseba gore mama o bola ke eng ka lehlakoreng la sekgowa go sasa ga e tla ke tlo mo lebelela nna ke tlo le botša gore nna ke bona eng mola go yena a ke nyake o dule le molwetši a gae ke bolela ka mehla le ka matšatši ke re batho ba gabo rena nako ngwe le tlo re dingaka ga di alafe ka lebaka la gore le re fa balwetši ba šetše ba fedile tene le nyaka gore re dire mehlolo le mo go sa kgonagaleng gona o ka lebelela mmele wa mama o kgona o bona gore o fedile o kgona o bona gore o šetše o jegile fela re ya go leka gore mama a fole kgose le mmala o ka hwetša e se wa gage kua gago mmala o mama ya so ge mmala wa motho o fetoga o tsebe gore motho ka bo yena go na le bolwetši bo boleng gona mo mmeleng wa gage ene bo na le matšatši bo le gona mo mmeleng wa gage wa ikwešiša so gone jwaleng ka sere bothata bo boleng mo go mama e ka ba ditlhologadi e ka ba eng ke sa ya go lebelela gore bothata bo boleng mola go mama ke eng
nna ke thaba kudu ge motho a ka ya sekgoeng a lebelela bare dilo ka moka di right ke a tseba gore bjale go šatše nna ke department ya ka ya gore ke berekane le molwetši akere so ka ge le tlile mo radiong a gona bothata felo ke bereka le di-doctor kua ke a referela nna ke referela bona molao wa bona a o dumele go referela rena ke policy ya bona so nna ke ngaka ya setšo ya go nyaka go bona batho ba fola ke ngaka ya setšo ya go nyaka go bona mathata e leng gore batho ba gahlana le ona ka mo dipetlele ba feleletša e le gore a loka re lapile ka gore motho ga a tsena sepetlele ba re ke mangaka a setšo motho o tswa go nwa dilo tša mangaka a setšo that's why a hlakahlakane so ke nyaka go bona mama o fola a ke ko bose ka mokgwa o leng ka gona so mmele o ya maemela ko wena o ka te thušang gore mmele o kgone go fola and mmele gore o kgone go fola a wa swanela go tšhaba go tenyaka mo mmeleng gore bothata ba gago ke eng nkwešiša mama a wa swanela go tšhaba go tenyaka no so ka ge o tlile mo lenanego le ke pholo mo ke re a fola o tlo fola ka kgang so maubane mama ke tla mmona ke kwela bolela taba ya gore o bone selo a be a se betha sa riaengeng nko e tsene ntate maubane re a leboga prof bontši o diadile di kwagetse gabotse ge selo se kwagala se a kwagala tate ga e le tšwa kae Manapian. ga geno ke mmanapiane mme wena le mme lenyalane jwang Ke monyetše ka 2020 ka ke ra gore ka white wedding o ka white wedding le hlabišane mama o ne bana ba kae 4 wo ke setlogolo ke ena wa mafelelo o ke last born ke kwele o lelamane ore barwedi ba gago ga ba dulele ke masogana e go kweša bohloko tabeng wo o nyaka bakgonyane ga ke re jwa le mama ka nako e nngwe o ka kry-a re ga o be le bakgonyane ga neng ka tlhakoreng le lengwe maitshwaro a bana ba gago kua masoganeng a se a mabotse a ke re mekgwa ya ngwana ga a gola ka gae le mekgwa ya ge a le ka gare ga relationship kowe ke maphelo a mabedi a e leng gore a kgole le kgole ebile ga a tsamaišane mme o ya sepetlele mme letlalo la gage le dry moroka ke ile ka iša mošimane mongwe sepetlele ba fitlha ba re ba motlhaba ka ntola ya go mo tšea madi nna le tela ya motšhininyane ola ya gana go tsena mo letsogong ba be ba feleletša ba tšea nnalete ya nnete ba mohlaba ka yona gore nnete go tšwe madi o la ba tshwenya ke sukiri ke no tsebo re mme yena ge letlalo la gage le kgona go omelela mo ebile le palelang nnalete ela ya motšhini le ba le dry ga kakang and-e le omeletša ke eng moroka mo lefaseng re ne malwetši a sekgowa a e leng gore a kgona ke pilisi le gore motho a nwe meetse and then ge motho a ka ba le bolwetši bo e leng gore bo nyaka gore a phele ka dipilisi mohlho mongwe a phela ka tšona mara e seng go ya ka mokgwa di-doctor di molaetšeng bolwetši ga bo kgone go fola so batho a ba tsebe gore malwetši a gona moroka mo lefaseng batho ba matšatši a go a badiwa mo lefaseng and-e ke ya mantši so batho a ba dithute gore ge ba fitlhile ka kua di-doctoreng doctor e re go yena e re go thoma le kgonle o tlo phela so ba latele ditayong tša ngaka ba fana o dia grade mam grade 8 ke standard 6 ne wa bona re šetse o phušitše nyana jwang o šetse o phušitše nyana
o šaletse ke 4 years fela gore o fetse sekolo Eh. mara ge o ka se nyake go change bagotsi ba o tsamayang le bona 4 years e tlo ba 10 years mo go wena ene wa ba bona gore batswadi ba gago ba mo leveleng e nngwe ya bophelo ye e leng gore ba tlhoka thuso ka bona jwale lena ge le swantse le ba thushe le sa ba okeletša mathata potšišo ke gore ge motho a šalela go fa thipare swara mo o sa tsebe gore na o itšere kae o e swere ka mabaka a mafe wena o tla re o sa e swere go a diragala eng le tlo tsena ka gare ga mathata ene a e leng gore ga se mathata a beng a swanetše a wele lena le tlo tšeeletša batho mathata ene ntwa mathomo meriri ya gago ba fana se ya ngwana sekolo meriri ya gago ba fana se ya ngwana sekolo e ba le meriri ya bana e tsamaišane le age ya gago e tsamaišane le dithuto tša gago and then ka gare ga 4 years e go šaletšeng gore o fetše ba fana bolaiša ke sekolo pelo ka gore go ya ka mokgo o šetšeng o tsene tseleng ye nngwe ya bophelo bo borileng e se kgale o tla kgoga e se kgale o tla nwa jwala ene ge o ka be wa thoma wa tsena mo bophelong bowe batswadi ba ba gago ba o ka se o sa ba theeletša ene go o sa theeletše bona then o thomile go diaphošo e kgolo mo lefaseng tsena sekolo bafana tsena sekolo wa bona batswadi ba gago ga ba sa ne maatla a go dira dilo tše dintšhi mo bophelong go ra gore ba emetše gore lena jwale ka bana ba bona le ba tšeeletše jwale putšo gore na o ba tšeeletša jwang šetše o swara dithipa o ba tšeeletša jwang o sa lo monnyane so šetše o ya di-police station o e ya go te tlhalosa o ka se tsene ka police station o sa lo monnyane so o tlo te tsentša bophelo and go tsena sekolo ga o diele batswadi favor wa titirela o te kagela bokamoso ba gago wena mara ge wena o nyaka go nagana gore o šetše o godile mo e leng gore o ka dianto nngwe le nngwe ye e leng gore e nyaka ko wena go ba kgotsofatša wena batswadi ba ba tlo robala ba wa tle wa lebana le bophelo wa tla tseba re na bophelo ke eng wa tla re o lebelela morago wa kry-a bomorago ba gago bo le kgole bopele ba gago bo le kgole then wa thoma go te bona gore o stakile mo bophelong tsena sekolo bafana ge ditšhomi di dira dilo tše di tšuleng tseleng tše batswadi ba gago di sa kgatlhegeng ditšhomi wa di tlogela wa nyaka tšhomi tše mpsa ge ditšhomi tšela le tšona di tshwana le tšela wa di tlogela le tšona go ne maphelo ana mangaka sola go išitše felo bafana le ge o ka rata wa dira eng kapa wa dira eng ene bophelo wa tekagela ene bophelo bo kgona ke buka a gore nto nngwe ye e kgonang bophelo ntle le sekolo a e gona tsena sekolo bafana o tekagele bophelo o tlo o kgone go thuša batswadi ba gago mo bophelong moroka ke nagana gore nna ke gabotse ke wetše ke sa tsebeng ka moo go wena ka fao yeah ya ka moswane ya labohlano ka re ke ya tleliniking fela ke tse gore ke tlo swara nako ye le e bolelang o ya tleliniking a kere ke tsatsi la ka la date ya go tšea treatment ka moswane no o a ya go fetša wa tla wa re bona kana kwa groblersdal ya ke tla go bolelela le bona ntate Malefo ke yena mosepediši wa line ka kua ke yena a lokišang ditaba tša ka kua o tla go lokišetša wena o seke wa tshediša letšatši la gago la go ya tleliniking tsamaya ya ke nagana gore e eme gabotse ya e eme gabotse so re tla bona gore is forever grateful for your loyal support. We are where we are because of you. NCRS says thank you and encourages you to
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ula pendeso. Kile mulaning kiling waka. Kiling fralo. Wamalo. Mani kwa la pena watwani waka. Ile mabubi. Ile mashuba shuba. Kiboni kanyana yela manka kanyani. Ayana boy. La pala suki marupi. Kauka posel nam so mutaji ba. Unlimited la. Moral for we man. Yellow Tana. Chesa mando banya. Jolly can hang a lot. And your lip blood fest. Pukulas los amstanios. Lily Winton Lavine. At a flower. Tivela la palaka. Manu Chil Betty Kalishawa. Arela palaka. Kimorfe Kimashuva Shuva. Ijwale Katana, if you're really fool, Nakikalelo, Masajata, Letajata. aka Sunday mankakanyane anonyane banoi na wena ube wile kai aboshego nga bamaloba mankakanyane anonyane ya baloi wena ube wile kai aboshego nga bamaloba Matelechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 IFM metsotso ke se so ifela go itšwela go ere a ya lesomete ke gore 8 minutes after the hour 11 o'clock a re ya leboga a go mege ka bona ke gona bula selemo sa go sa mmamorrato a re ya go dumediša ebile re ya go amogela ge e ka ba e sa le dutse gona fa go 96.3 FM ka nnete ro re iknomelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro re ya leboga moroka šibale ba go rogile ba lapa a la bobedi a ke tsore mohlomongwe go na le se o ka ratago go se rola pele re ka ya ka kua go bona e fela nnete ko gore swantse o no ba tamiša o ba amogele semmušo pele ba katle ba re tamiša ba tetsebiša rena ke bona bo mang ba tswa kae ba re swaretšeng ka baka la re ge e le ditaba tsona re di emetše moroka a ke leboge ntate maobane ba fihlile ke bona o ka re kgoro e atile ntle le go tšea nako e telele magešure a la amogela ke ba ga mang ke wa ga Mokwena ke ba Mokwena le tswa kae gae ba ga ka Mokwena Louwfontein. ka Louwfontein mama ke mang wa ga Mokwena Nna ke nna Rosina Mokwena. le tsamaya le mang ka mo ke mang Ke di bone Mokwena. ke mang ka mo Kgolane Mokwena. mang Kgolane Mokwena. Kgolane Ke letse Mokwena. ke letso Mokwena abuti Ke Thabang. Thabang ya o ka re dulela mo abuti Thabang ba tle ba kgone go go bitša gabotse ge di šetše di go nyaka alright ba ga Mokwena ke bao malome ka kapa
re a leboga batho ba ga Mokwena melao ya ka mo radiong ka mo re kgopela re difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka baporofeta dikereke ka maina ge e ka ba go ile go a diragala gore le eng kerekeng moporofeteng ngakeng a eno ba ngaka tsoko moporofeta tsoko kereke tsoko se sengwe gape re kgopela gore batho ba arabe diputšo tše re ba butšang tšona potšišo e se ka re ge e tšwelela wa nyaka gore hlalosetša o re arabe ka mokgwa e le gore putšo e tla be butšwa ka gona se sengwe gape a re hlompheng polelo re apešeng ba gešo go ne le mantšu a mangwe radio ga e a dumelele go swana le bo mahlapa le mantšu a e leng gore go ne le tšole lengwe wa lekwa le wena gore manna go no re o no le tšeo no le re pa wa e tla ba bošaedi bo bogolo kudu se sengwe ba gešo ge go ka diragala gore re tekere re swanetše re ngangišaneng ga re tsenane ka ganong o no emiša letsogo re tlo be re go lebeletše ra go šupa ra go fa sebaka se sengwe gape sa mafelelo re kgopela nnete fela tafoleng e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e ka be e le bohloko e ka be e di a jwang se se leng gona ke gore nnete ke yona e nyakegang godimo ga tafola gore e kgone go kwega gabotse re a leboga magorena ka fa we re tlo bapala setsopolwana fa ke moka ge re fetša go bapala setsopolwana se ge o ka no kwa sekgomotše o nape o re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ona re tlo ga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga aziše nna ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke tlo kgopela thušo gore ntate Moremi le ntate Kakapa ba re thuše gore mme a boele ka gage ka gore mme bontšhitše ke bana ba ka kua ga gage bana ba nna le bona a be re phela gabotse bana ba ba mmago bona o ba reketše stene le nna ka rekela mme stene banyanna ba ka babedi ga bona be ba rekile ditene go itše go a riagala gore bana ba le mmago bona ba rekiše stene ba re ba ile o dula Loskopo potšišwe ke itšeng ka ba butša yona e tee ke botšiše monyanna ke kare na ge o re o dula kua ga o gaopole gore ka leng la matšatši o ka tle wa tle wa dula mona ga wa sa ngantšeela tlhogong o te tshepeletše itše ga ba le kua mmerekong wa bona Loskopo eo go a riega gore mogalabi wa gage a hwetše transfer ya mmereko gore o tlo bereka mo Mmabololo kana bjale o swantše a tle mono ga a sa ne madulo ga a fihla mola go khosa gore nna ke be ke te tšhumela ka mo Pitori ke ge ngwana ke first bona ka mphounela a re mama ka re mola ntlong ya gago ya RTP ga go dule motho go jwang o tšee mnyanna gago mofake ka molana ka re nna go be go nne mo ke dulang bankadimile ka nnete go bile bjalo ka ra wa mmotša tsene ba dutše ka mola ntlong ya ka ya RTP nakwanyane e telele mo e leng gore go fihlela ge mnyanna ke a tlo swara ke mathatana a gage ke mokana a fokolanyana ge ntše a fokolanyana ke ge ke tlo tlogela mmereko kua Pitori go tlogeleng ga ka le gona go a diagala gore ba mpotše ba re monyanna ke wa nyalwa o nyalwa gona mo ntlong ya ka ya RTP a sanga ke ba le bothata ke je ka rawa go lokile ka re ga ba mpotša o nyetšwe ka menyalo ya bona aowa ke ge ba tlo amoga mme magadi ao ba mo amogile mme lona tšatši leo a sanga mme a swara a robala le tšhelete eo o amogile ke ngwane a leng kgaufi ga ka le sesi ya gage e a robetšeng ba mo gamile mara nna ke kwele ka ge ba mpotša ba re mmago ba mo amogile magadi ao ka le latelang ke founela ke firstborn ya ka ke mmotšišitše ka re ao ba re yanto bohloko ka mokgo ba amoga mme magadi a na ba a tseba gore ntho eo ga ya loka le godimo nna a wa e feletše ka ana mokgoo jwale potšiši ntho e tlile ke itlišitše mo pitšeng tše kgolo gore le nthuše ntate Moremi bana ba itše go rekiša tene sa o bona ba dutše ka mo go nna jwale ba phegola nna jwale ke kwa ke founelwa ga masepala ba re ke tle ga masepala bana ba bangwadišitše ntlo ela ya ka ya RTP ba re ba bangwalolle le ena ka re nna ke ne ntlo tše pedi ke kitimile ka ga masepala ke sa go tsebe ke tšo go tseba ka bana ba bona ba ba leng mo gaufi ga ka ge ke fitlha ga masepala ka nyaka motho a beng a mphounela ka re o mpoditše leina awa bantaetša ofisi ya gage ge ke tsena ka mola jwale ge re ntše re fapana ka mola nna le ena re tlaletšana mašata a re ke a bangwalolela ke re o bangwalolela bjang go tla ntate o mongwe rawa tšea pase ya mme o tie mo o bone gore e tla ntšha ntlo tše pedi na o itše ga a tia mola go a tšwa ntlo e one kana ke ye go dulang bana ba ke itše ge ke fihla nna ka gore ke tletše ke pelo ka e ka nyaka mme o mongwe ke no emiša mme o mongwe mo lapateng ka re ke kgopela gore mphegeletše ke nyako ya ke ntšha bana ba le ka kua ntlong ya ka ke ba botše gore wene wa e reka ba bone ke tsena le mme o ka koloi ge ke fihle mo go bona ka re bana ba ka ke lefa kgwedi tše 3 ntlo ye ke e rekišeditše mme o
aowa ka nnete a sanga ba gana bana bakhwe a sanga ebile ba dula le kgwedi tseo tse tharo ba ije ba napa ba tswa ba sepela ke ga ke tlo thotha ka kua go ela nna ntlo jale ke tla ka mo go e leng yaka bana ba sokotse mola RTP ba tseba kgopela madulo ngwane ya ka firstborn ya ka a boa gape go nna a re mama go jwang re tšee bana ba ba dule le mmago ka kua tlase ka re mmago dula nnoši ka re bana ba ka mokgo ba re ileng nna ka gona o re a re ba ka setle ba ria mme ka mokgo ke itse ge ke ya go mme ke re ko ba kgopelela mme a re mahlako bana ba dilo ntia ke itse ka re mme ka re gona mo ebile ga ke sa šoma wa mpona ke se bereka Pitori ke gona mo ba tla go tia re tla fela re tla re tlo le bona ke maketse ge ke tlo founelwa nna jale ke founela ke shosholo ke nka se bolele ka leina a mpotsa gore tla ke teite e so tlawe ka mono ga geno re tlo riela mmago ntlo ke itse ge ke fitlha ka kua ntho itseng ya nkgagabatša ya mmakatša ke hweditše dikoloi tše ka tša batho ba molao bolabo ke bona bao ka re nka se ba hlatholle ka mainane ke itse ge ke makala koloi tše gore ao jwale gane ge ba tlo agela mokgekolo go tla le koloi tše tša molao tše ntšhi ka mokgo ke sa maketše shosholo ke la ke ga ema mola founa go atla vene ngwe gape tšhweu e tletše bomme ba bangwe ba apere dikhipa tše orange ba swere masuelo go a suelwa bjale go suelwa mola ga mme a kere bjale go thabilwe re tšeiwa dinepe re batametšwa gona molahleng ga dikoloi kana mme o dutse godimo a wheelchair and gore a dule godimo a wheelchair ke ka baka la bana ba mme o ba sepela ka maoto a gage bjale a wa ga ba fetše gore tšea dinepe tšela koloi ye one e tswile ba mmušo ya toropong ya rekela mme tša go ja ba mo rekela le dikobo ba mo rekela le dieta e te ya tswa ya mo nyakela dikgong ga ke tlo kgetha gore ke tšee wene mmamogolo ke go iše Nigeria ke tšee bana ba ke ba iše Ethiopia ke šie mokgekolo mo ka re le sokodiša mokgekolo ke mantšu a kgoši ao a re mo ga ke sa nyako le bona ke fetša ka goreng ka gore mobu kwaka stene ke sa mokgekolo bana ba re itse ga re fihla mo re boela mo ka rena ke te tshwaretše matogonyana mola ke dula le mme mo gaka a kitima a ya maphodiseng a ya bula protection order ke no bona e tla le maphodisa ke sa dutse mola e le mokibelo ka re mokibelo mo re theogelang mo re berekang a re bereke a fihla le protection ola ba re ke saene ke re ke hlatollela maphodisa le barawa rena re nyako tseba mama rena re tlišitše gore o saene ntana ge o sa saene go ra gore re a go rwala ka nnete ke ge ke saena gore ba re ka kua ga mme ga ke nyakege ka mo gae go hlaga mahu ntate ka kapa le ntate moremi mahu a hlaga mo ke tlo gapeletša gore modimo o tla ntshwarela le monyanna ke a robetšeng ke kgopela gore a ntshwarele mo a robetšeng ge e le gore wa nkwa ke a tseba gore wa nkwa monyanna ke le ngwane a le mohleng gaka le e mongwe wa gabo o robetše se se ya gage ke bana ba ile gore ba tšere nna be ke tseba gore ba dula le mme ka mola mara ba diile gore ba game mme ba tšee tšhalete ya gage yona yeo ya magadi ao le ola wa mafelelo ke sa mošupeng ba itse ga ba nyalwa ba babedi ba re nna ko ba phasetša seolong ke ba botšišitše bana ba ka rao seolong mmago lena le ka malaong e ya kgonagalana ba rawang a ke re tswang go yona e re seke raya ka kua ba tlo tšea dilo tšeo ba re ye seolong ke ile le yena seolong wa go robala ausi ao ge re fihla kua seolong re boletše nna mantšu a ka ke a boletšeng ke bitše mo go mnyanna ke ka mmitša ka leina la gago ka re ngwana ka bana ba gaošiba o ntšhetšwa magadi le kgono jale o se ka makala ga a re ko tle mo seolong a wa go lokile be ba ntšhetša magadi ka ngwago tee ba latelana re itse ge ke iša mola le yena mo diolong moo ga re fitlha kua re timeletše ke o lojela o letsela a sa nga di bonala ke ba boditše bana ba ka re le a bona gore nto re dirang gore a re badimo a ba e amogele mara wa le go a phatlalala e nonne gore mo motlhareng le e bolele ka nnete ke ga re ya mola motlhare re bolela ga re fetša mola diolo tšela di a nyarela ga re fetše sepela go no re tšhidi re a di bona diolo re sepetše le gona re ile moo bana ba magadi a bona a re a llele shosholo ke o boletše gabotse a re ge ba fetše ba ntšhetša magadi ba mphe tšhelete ko ba rekela stene ba re ga ba tlo agela mokgekolwe le bona ba agele ka re ke ditšhuana ke bana ba ditšhuana bana ba go a ba song ba file gore ga ba fetša ka re be ke biditše abuti yake ka mo tafolokopo ka mmabitse ke re a tla amogele mašeleng a bana ba nna ke a ba boifa ka nnete abuti o tlile o amogetše ga a fetša ba re la abuti ba re tliša abuti o ba neetše ba hlokofala ela gore a se ka hlokofala o ke nyaka go mo šupela gaufi ke mmiditše ngwane ka mmiletše ka mokgone ka re wa bona bana ba ka moka ba sepela ge ba fetše o ja magadia ke kgopela gore ya gago o ntšhe moya ore o sa tšee 100 ranta wa fa abuti malome yago a lefeleditše mamone ga le ya lenyalong ngwane o itse ga mphetola a re
aowa ke tla bona re ke ria buang nna mara ya ka tšhalete e ntšha le morago mamone ka nnete ke re tša buti ka ra butiwe tša tšhelete o namele le bona taxi ga e ya mamone o rie o ba fa yona kua mamone ngwane o rile phošo ke yena ke tlo go mo šupa ka leina le kgono ka re o bolaile ngwanake ke re bakeng sa gore a fe malome 100 ranta o tšea 1000 o fa ngwanake go ra re ngwana yo a ka robetseng o ja magadi a ngwano lebaka la gore a mo fe 1000 ngwane o ba mo hlokomela ngwana ene ngwane ya beng a mo hlokomela o thomile a hlokomela ke nna gore ke tle ke tsebe gore mme o le o ba mo teile ke boditše ke ngwane ene gore a mpotše šošolo ke itse ba se ka bolela ba se ka mpotša ba botša le mme a re ba se ka mpotša le se ka botša morodi ga a fihla mara nna ka bona ka koloi tša mmušo gore ba ka se re ba agela mokgekolo go atla koloi tša mmušo ngwane ke mmeditše gabotse ka re be ke mo hlokomelela lesea la gage a na le lesea ka re mo go wena ka re ngwanaka ke kgopela o mpotše nnete fela le teile jwang mme ngwane o mpoditše a re ke mo teile ka mo ka tlelapa o a motia ka mo ka re le motielang a re mme o ba re utswiša ka re ena jwa le rile jwang ngwane a rawa nna ke ile mola ka fihla ka re o ba le mmerekong sesea ke fihlile mo pele ga mme ka re ke kgopela tshwarelo ke kgopelela le bana bešo ke o e kgopetse tshwarelo ka ra wa ngwaraka o rile phošo nka boile mola toropong wa fihla wa re tukwana tše petšanyana ka mola o ba tlo thaba mokgekolo wa tsa gore mokgekolo o thabiša ke lefela ke ge ke tlo thoma jwa le bana ba ba thoma go na le ba bangwe ba babedi ga ba tla mme o na le lebadimo o hlabile ko o mongwe nka se mmitše ka leina ke monyanna ke ngwana a ausiago o itse ga mohlaba ka phate mo ke mmerekong ke reketse mme phone ke a mo founela mme o ntšha dikeledi a mme wa lla mo phone goreng o ra wa se mamang o ntlhabile ka phata ke itse ka napa ka ya maphodiseng ka tla le maphodisa a re fihla ba lebelela mokgekolo mo ka nnete ba bona gore ba mohlabile jwale ba banyaka bana ba napile ba ria protection order ya ka e tšo gagola ke motseta o a tsamaišanang le bana ba ke sa tsebe gore ga e gagotse nna be ke tshwantse ke ye ke moswariše protection order e fihle ya ntšha bana ba gona ka mo lapeng le ba dutšeng ba e ba ba beago gong kwa thokwela ke ge bana ba e tla ka polane ba tšea founu tša ka ba e fa motseta e mongwe gore a mphounele o mphounetše motseta a re ke kgopela re o tle ka mo kgorong le mokgekolo ka moswane ke nape ke hire koloi ka re mme botsamaya ka wheelchair ke bitše mosadi e mongwe gona mo nixtolo ke bitše abuti ake ka mabitsi ka re be ke nyaka nto e se ka ba ya ka e nnoši ke re abuti tlang re namele koloi ela re sepetse nna ke tseba ga re tle ka kgorong ke re daga maleswena yo tla ntshwarela ke re daga ntate o mongwe gona ke ye ke mo tlwaetšeng ga ke fihla kwa ke tsenela ga gage ke re ao ke kwa ba re tle ka kgorong o re aowa mo gaka ke re founu šeditše dimphounetšeng ntate ola o tšea founu tšela o ra wa re di founela o na le airtime ke re ra di founela ga re di founela ke motseta o wa ba o re aowa ke ka kua o a go tseba ke ra ko go tsebe mama ka o re wa go tseba ka re be re dula mo gona mola thukola mana re napile re a sepela ka venela ke rena bana ga re fihla kua re hweditše ena bana ba o ba se gona re hweditše mogolo ao le o mongwe ra fihla ntatola wa motseta ntho ya irileng o no re ga a fihla fela re fetše o ngwala ba re ke ngwala ka re ngwadiša maina ka moka le difounu ga re fetša ke mokanana pila raga e ka e protection order e o tšwa go e riela bana bale nna ke re mohlomong ya ko e bona ke a intšha ka re bjale be ke sepetse le yona ke a intšha ke a monea ke a e o no re mo a itleretlera re mo re bereka ka semošate mo ga re bereke ka maphodisa o swantše pele o ria dilo tše ka moka o tle mo bana ba le ka moswa re tlo ba buša ba tla ka mo ke ga ba tlo buša bana ba ba e tla ka mo le bana ba ba tlo tia mme go feta go na le ngwana o taile mme o bone ke monyannake ga tia mme a fologa kua mošareng ba moswara ba motia ba ronya kore mmamogolo ago a fihla mo a tšhaiša wa tla re tie gore ba tie mme ba bona ka ba bagolo ba o gona e mong le bona wa gabo ba wa mafelelo mošimanyana le ena o taile mme nna ke se gona ke le mmerekong mme ke gona mpotša maloba gore le yena e o nteile a gone ngwane a seng a modimo alright ke go kwele koko a re fe sesi chance le bona ba kgone go topolelela ke a leboga ke a leboga ee go ya ka nna ke a mokgwa ke tlong go bolela be ke kgopela gore ge lena ka mahlo a lena le a bona a se nnete ya taba e feletšeng ene be ke rata gore ka boripana re se ka senya nako kane ge nka di thoma from modung re ka se fetse le kgono
re tlo hloka mora robala ka mora be ra tsoga re le ka mo jwale ka boripa ke le ngwana ye mmamogolo a e bolelang mo a e gona se ke ratang go le botsa ke gore rena motswadi wa rena o rekisitse stene sa gage a se rekisa ka lebaka lang ka sesiage be re dula mo be re dulang gona go na le a re keng metsi bo go na le metsi go nyeuma metsi and ke ka tlase ga diphoulo re tutulela mo go se ne motlhagase go se ne selebe re tutulela mo a bereka Kimpai na sa bereke magweng a bereka Kimpai a re a bereka ka Kimpai a lata ngwana mmaka a re ngwana ge se ka di mo le tshwenya ke dinoga le tshwenya ke metsi go ka ba jwang ka ntlo tse rena tse re a re diphiri dingwa di shitšeng ya gago e feige nna ya ka e tswile ene go sane mo banka di mmeng gona ko tswa ke lena le tswele dutse ka kua ka mokgoba kwaneng ka gona le bana ba motho re dutse mmamogolo o re ntšhitše mma go rena o itse go robala o re ntšhitše pula enwa re rwele hlogong re rwele ka moka le bana be re le bana mare be re bona ntongwe le nngwe re tswile re ketima re sa tsebe gore re le bakae re a kae ra no topa ke motho strateng a re aowa tlang tla le duleng ka mo le tla renta re dutse ka mola ga mosele ke a gola 2 months re renta yena mmamogolo le koko ka ba buile ba tikuka koko ka a rena ga a robale o tshwenya ke badimo bana ba tlaišega bana ba ditšhuana ba tlaišega yena a sa phela rena a re bueng ka lapeng re tlatle re petagana le ena ka lapeng a wa go hlokile molato re buetse ka lapeng ra bua le mokgekolo bile se sa ka ena seng ka bua ka lapeng a re a wa nna ka lapeng a ke buele a go bueleng lena ba bannyane re buetse ka lapeng re rutse le mokgekolo go se ne bothata mmamogolo le morwedi a ge ka mokgwa e tlhalositseng gore ne a golla mmage ne a golla ke ena sa ba mogola sa ba sa re ke le mokgekolo selo re reka re rekane ke koko a rena nna re ne bothata felo re ija le mokgekolo go se ne bothata mmamogolo o ganne gore social worker ya tla ka lapeng e fihla social worker ya bea taba ya ga ka ne mokgekolo ka modula le bana se ditlogolo di gona bana ba morwedi ya go ba seneng batswadi ke kgopela gore o dule le bona wena sa gago ka pay o tlantšha yang ya go reka bupi 80 ya bupi wa patela di society bana bona ba reka dishiba le dishepi a re senya mmaka ke a sepela le mmaka a go sentse gore a sepele mmaka a re go sepela le mmaka ke bona o ka re ke phoso mmamogolo a dirang a tloga ka lapeng la gage mo a dulang gona a bua ka lapeng ka kwa a tla dula le rena le mokgekolo mmamogolo re hlokile boroko ke le botsa gore ke le botsa so taswa ke re a ke nyako di thoma go tswa modumo ke na bana ba itse ba fetsa beke ba dula police station ka lebaka la mmamogolo re sene bophelo re sene selo bana ba fetsa beke ka moka ba sa ye sekolong re le police station re itse go ba police station re no tenyakela molala ene mo go putlang metsi ra fihla ra tepea re itse ra fihla kwa re tepele re wetse ke ba tseta ba ka mošate ba re lena go riega mmo ra thoma ra tlhalosa ra bataba tsa rena 1 2 3 1 2 3 ba re aga jwale mo a go nyakege batho ene ge ile so o ka mmamogolo ra ba mmamogolo gona ka standing sa mokgekolo ba re aowa ye ya lena so e re rengwa le lengwe le re leisa ka mošate re tlo gatlhana kgorong re gatlhane kgorong a wa re gatlhana kgorong gwa riwa gorong re le ka mošate a re feta ka mošate go tso direile le go bane mokgekolo ka kwa standing sela a dulang ba senke a spatela mokgekolo ba re dula go gong ba re ke mmanapiane ke mo stene ba se rekileng gona mokgekolo a re a tloga ka kwa mmanapiane a etla mo Mshongobile lo Fontaine a re yena o replaceitse stene sa ka mmanapiane a se patele o replace sela a se tlogetšeng ditse taba je ge di tswa fihla ko ba kera gore wa mokgekolo mo ga pa senke o patela go senke o patela jwale mmamogolo wena o reng a tlaiša bana a ne ka moena a dulang a sa tlogele wena mokgekolo le bana na ka mošate ba re awa gona lena bana go ka ba jwang le pateleng stene se le duleng le mokgekolo ka stene ra rena ebile a re ne bothafelo ka ne be re dula le mokgekolo a sanke ra baka le mokgekolo a senke ra re ya selo ba re aga re patetse stene ba ra wa patelang stene le mmamogolo nna se ke se nyakang gone jwatše se ke se tletse mo reding ke se gopelang gore le ge ke etswa ka mojakola mmamogolo anke a re botse sebakwa gore o bakang le rena re le ditšhuana re le bana mola sente gore ebe yena a re thekgang ebe yena re lelang go yena go mpa tse re ditšhuana nna re di tlhokometse ka tšhelete tsa rena tsa disasa le ge re fela re dipereka dipasa mokgekolo o se la thoma gola sasa a re tsebele ka ba letswai la 5 ranta la go tswa go yena mara re bana gone jwatse re bana re so ge ke bolela so nna ke nna mogolo ka lapeng bana ba tshepile nna ka lapeng ke nna ke diang se sengwe se sengwe mara mmamogolo a re fe boroko jale ka kgopelo ka ke re
ke kgopela gore ge re tswa monyako ke tsebe le kgone gore sebakwa se mmamogolo a se bakwang le rena ke eng ke fetša ke rialo. Alright, re a leboga kgaitsedi ya ka ba boletše tše ba di boletšeng o bo ba theditše o ba kwele o tlalletša kae o dumelana le eng o ganana le eng? hai nna ke tsebe nna ga botse dilo tse di ka moka di tlhagilego nna e ke se gona nna be ke teperekela ye ya bana ba re go ba bethile mokgekolo ke be ke itla ka mokgekolo ke re ko mmone ke tswa mmerekong nna ke kwa mokgoši ke sa tsena gating ke a ema gao mokgekolo o llelang ke ka morago a ntlo se go le mohlare ke namile ke a ketima ke a potelela ke re ke kry-a bana ba ke re ao le riang mokgekolo lena ke re mme goreng ore ba ntia ke re le se ka tia mme ba re a ra motia namile o mongwe gore o taile ko wene namile ke ya ka mola ntlong ke hwetša o a latela go goba ke ngwana ga ba ke tsebe ke a mmetša ke re tla ka mo montle o tlo mpontšhe mohlolo wa tlo gore ke eng ke re gape nna ke kry-a mme wa lla gana o mongwe kwena o re a ona ke mokwe ke robetše ke re go mongwano ba re o teile mme namile wa gana a gana o le mongwe wa bolela gore o mo teile ka tlapa tše pedi namile o swara ngwane le wa motia ke re o se ka motia e tla o tlo botse go mma go bona ba tšhaiša gore ngwane o rile solosolo nna a ke nyaka gore motia ka moswane di tlo gore a di phetoga ba re ke nna ke tšo motia ande le nna nka se motia a se ngwanaka selong bona ka mokgwa le ba direlego ka gona ke ba bone mara wena leta le bomama bona ba fitlha o ba botse ke fetša gana wena le nna taba tše kgwe mamogolo a di bolelang di a ntlaba mamogolo nna re tse gore o re bakišang tabe ya stene e tsene ke maphodisa e tsene ke ma-social worker e tsene le ba ka mošate ge e thoma taba e fela ge re ile ma-social workeng ge e fela ke ma-social worker o a boela o roga social worker lela ge e fetša ke maphodisa o a boela o roga maphodisa le a boe a ye ka mošate a ya roga ka mošate nna re tse gore o re bakišang ande go lentšu le leng le ileng a lentšha a re nyala wa hwa ande kore la ntšhoša ntšu leo tate moremi tate ka a thomme gona mathata le ka kwa lapeng ona mathata le ka kwa lapeng a re stene sa mmage a re wa nyala wa hwa e le gore re tšo mmotša gore se sia ka o mathomo ba tlo montšhetša magadi napila wa a dumelelana le rena a ra wa re tlatla re ba gona jiki go thoma mathata a stene a tla bo a re wa nyala wa hwa se sia ka o nyetše kgwedi tla go hlokofala mamaka kgwedi tla go hlokofala morwedi age kgwedi tla go hlokofala okay Thabang batamela so o tsena taba ja batho ba mare di ankga ka ntšha mo adimele kopelwana leo moroka ke kwele ge re tsena ka mo ba re a lebelele maaka mara mmeo o re ngwana bo mara a sure jwang ka re motho lola ke family gape batho ba le ba bona le so ke mmamogolo le mmangwane ba bana ba mara o ga e fa statement o bolela ka ba re a tsebe batho ba ba dulang ka kua ka mmoka ene o re yena ka nako tšeo wa bereka ke maaka taba tšeo ke sa di-entertain mara di a ntšwa fiša wa re segiša ka batho o be a le kae ke ba le gona o ne maaka a re wa bereka ka nako ditiragalo tše di diragalang tše ntšhi o be a le gona ba le gona and then right mo go netaba ya pako ya ditene go netaba ya go tlaiša mokgekolo mo e leng gore mokgekolo o a bethwa mokgekolo o ile a hlabiwa ka sa go hlabiwa ke kwele le manyalo a bo mamone bo kae ke mang le mang ba ba nyetšweng mo go lena o ntšheditšwe magadi okay and then ke ena a tlhokofetšeng and then wena next gane ntšhelete ba reng e filwe ngwana wa mmamogolo ke o re ya mmaka yao o ke ena a fileng ngwana ga go tšhelete ya magadi okay and then a re fetišaneng mo ka mo le dulang ka gona gone jwale lena le le ditšhiwana ke ka gama
ke ka ga mokgekolo ka ga bommago lena a le ne ga bolena ene ge ba nyako dira mediro ba riela gona ka kua gona ga mokgekolo ga ke re ke ka ga bo bona and then lena wa le sabe le ga bolena ka gore ke kuša gore go gola ga lena le maikarabelo a leneng lona go njwa le mohlomongwe le ka direla mma lena sterela go dula ka ga bolena and then ka kua ya ba ka ga kokwa lena ya ba ka ga mang le mang bana ba lapa lela ba kgona go tla ka nako ba nyakang go tla ba kgona go dira tše ba di dirang le lena ge lene le tše swantšeng di letliša ka ga kokwa lena tša letliša nko re fetole kuo a re ne bothata felo moo bothata ke gore ntate ka kapa a ke re gone jale ka kwa ga mokgekolo a ke re o nkweng ka go mo kwa ga mokgekolo ke ga mokgekolo mara setene sela ka mošate re sepatetša kere mara ke ga mokgekolo a ra montšha a ke re ba re agetse le ntlo a re dp gona ka mola mara nna go ya ka nna ka tebelo ke bona gore mmamogolo o ba ka ntlo le RDP a ke re so a re ne bothata le yona mmamogolo yena nkebe a rile ka gobane ka mošate ba mo offarile stene a ke re nkebe itša ge ba mo offera stene ba re stene se a re aowa nna a ke swipeng le bana ba seng offerang sona kgoši bona a ba ye nna ke šale ka kua le mokgekolo lena le nyako tepona le ne le ga bolena tšatši le nna re nyako tepona re ne ga bo rena thwi and then le dirile eng kapa ke magato a mafeng a le a gatileng go bontšha gore ka nnete le nyaka go tepona le ne le ga bolena ka gore mmago lena swantšabele ka gagage ra tšea magato a mantši bothata ke gore go bereka di-6 months re ka se tsogole ra last ene ka gae go bereka nna ke noši ke bereka 6 months ke a ema re diphisa ka tšhelete a sase and re ka se tšhelete ya sase ba re ro dirang then bana ba tlo jang bana ba tlo aparang ga gone e ka mokgwa re tlong go dira so gone jale ge le dula ka ga mokgekolo ke tlo ganelela ka mo go wena thata ne ditlaišo tše go bolelwang ka tšona mo tša go bethwa ga mokgekolo tša go hlabiwa ga mokgekolo wa ditseba a di gona mokgekolo ba dula le nna go tloga ke sa tsena sekolo mokgekolo o sala a nonkgetha ka dula le ena a di gona ditlaišo tseo mokgekolo la tsele gore mokgekolo ga a godile o swana le lesea ge go tsena ore o ga e tswa ore tše tša gore mokgekolo o ile a bethwa a di gona ge mokgekolo a itše le kopelwana le mo mokgekolo ga nkebe a itše a betha ntate ka kapa a ke re ge mokgekolo a bethilwe go tlo ge bana ba ge ba fihlile a ke re maporisentse a bitsiwe mapodisa mmamogolo o re utlwile le mapodisa ba lebelela koko mo ba kry-a gore ra se swariwe ba gore awa a e tshwenye le moteile ra e tlogela e le gona so a ne taba o gobetse le mohlabile mara re a le tlogele a gone mo ba re išang gona gore bo re fa discipline a ke re mapodisa a swara motho ge go bulwa case ke a rereša a ke re ke ntho e ke e tlhalosang gore a ke re mmamogolo le mokgekolo ba tlo tepolola gore aowa nna ke tšea matsapa bana ba bangwe go ba ditse ba nrile solosong saka ke tšea matsapa gore ba kgone go hwetša kotlo le mmamogolo le ena o ne e raita gore aowa le nna ke bula case ke mmaka kere ene ba mogoba le nna ke bula case so mmamogolo ka nako e o e tla le maphodisa ka nnete a bona gore koko ka nnete o hlabilwe ka something go diregileng ba itse ka moswana ntse ke tsamaye ko rea protection order ke ile Groblersdal ka fihla ka riela bana ba protection order ke e rileng ga o e kwa re maphodisa ba tšere o no ba gana ka nnete maphodisa ba itse ga ba fihla ba lebelela mme mo gore ka nnete mohlabile phate ya mohlabileng ka yona ebile ba mmutšha ba re ke ya mokutama ke ya masuela go suela e thogegile ne ntla napile ke mokana ba rawa ba tšea maphodisa ba ba tšere same time ba ba laiša ka mo diphongong ba re tšeang le di-shaping ka re go na le o mongwe wa mafelelo o nyaretše so le thapo a re ba re nna be ke motlema ka motlhareng maphodisa ba se ka e golwa eo ga ba e bola ba re ba ka go tlema mokgekolo weno le moka ke ge maphodisa ba ba tšea ka moswanantse re bone ausi a e tla le koloi ba khukhurela mokhukhu ba kgakgatholola mokhukhu re a sepela ba omana ba ntšha mahlapa re a kae ba sepela ba ne ditšhomi ba e ya mo nna re sa go tsebeng ke maketse ge kgolo e tla ke bitša ke motseta a beng a ba bitša ba gore ba mo file difounu a re tle ka kgorong ka mo kgorong ke mo a go ya gagola protection order bana ba boe ba tle ka mo gae mo re bereka ka sekgoši ka semolao ene ge ke nyaka go botša nnete go na le founu e nngwe mo nka go botšang ya abuti yake ke yena ka tlatsetšantše gore tshepelo e ka moka be ke e sepela le yena gore a tle a ntlhatsetše gore ka nnete wena jwale ka mmamogolo jwale ka motswadi ya bana ba ba le mmo
o nyaka mo go bona ke eng ntwe o e ratang le ye o sa e rateng le ye o bonang o kare ge ba ka e change le ka kgona go phedišana ga botse jwale ka family. ke a leboga kakapa ya mathomo kakapa ngwana ke a sa tswang go robala o nyetswe ka white wedding bana ba itse ba mo founela ba re tla o ntšhe flaga tša gago ka mo ga gešo ga gona monyanya ngwana ke o itse ga e tla mpotsa ka re ba botse ba founele ba botse gore ba dintšhe ka re ba re ka ga o bona ka nnete ba dintšhitše ngwana ke diflaga be di swantse di ntšhiwe ka jwala mara ba dintšhitše ba re ka mo ke ka ga o bona ene o no ba bolela maaka ngwane o itse mo go nna re ke mmotšha gabotse ke re ngwanaka bjala le re ka mo ke ka ga bolena ena mma go le mmoditša re eng a ke re tswang go yona itse re bolele dilo tše ka moka re mmotse nnete ka re nnete yang a re mmotse gore ka mola ebele ka geno ga e sa le ka geno mma gore mo rakile ke ka ga borena. Okay, diflaga tša monyanya di ntšhitše ke mammogo lena ba botsiše bona ba okay flaga tsela tša monyanya foro go re itse ge re tsoga re hweditše keite e wele flagela e se gona go šetše kote ya gona keite ka moka le terate le tshipe e swereng flagela di te kwišitše a re tse gore e wišitše keng ke ra gore di te kwišitše ka gore a gone motho a di wišitše mmogo le awa nna re tsego awa forogo ge re tsoga re hweditše e wele mo bedileng gona ntate kakapa a se kore e no ba ke teratanyana re mo a ra e dira se gate ke no ba teratanyana mane ya go no tšea ke moya go no dira so ba no ba itšere kotanyana ba ithegile mo gating and then ke mang wa founetseng o a nyetsweng gore a tla tlose diflaga nna ra mo founela o ino rela re ke ria jwala ba sepedi ke tlo tloša diflaga and then mola ile o tlo tloša diflaga tša tekwela nna re ino hwetša di se gona e wele moroka ene kgopelo bolele ngwe ntate ka kapa e ya gore mogekolo o teilwe go ne mokhukhu kwa ga ile RDP be go ne ka tse nngwe bošego mehle re tsena ka ntlong ka tse e tia mokhukhokwe ke no phela ke etswa tšatšileng ke etswa ka sisha ke mesa tšatšing ka emela mo khoneng ya mokhukhu e tše isa re ya tia ka e re ka ledira la metlo fro ge re tsoga mogekolo wa mpitša o re bona gore ke teilwe bjang o ntaetša mo mmeleng bona ke teilwe bona ke re bale o teilwe keng o re bona ke teilwe nna ke tse gore ke teilwe keng so go ya ka wena ka tsela o e bethileng o bo o betha mogekong ke a botsiša ke ra gore wena a ke re o bethile katse and then forogo mogekolo a go bontšha marokoroko a mmele gore ke bethilwe jwale go ya ka wena go betha katse ela o bo betha mogekolo a o le nna ye o intlabile a ntaetša marokoroko mola nna ke teile katse sesi a re be straight o bethile katse bošego mogekolo forogo a re nko bone mmele wa ka ke bethilwe jwang so kgopolo ya gago e re go wena e re go ra gore ka nakola ke betha katse ke be ke betha mogekolo thank you moroka ke kgopela go tsena magagešo mmamogolo o hloka thušo yang ke a leboga ke yona e be ke nyako e re ke bolele nna thušo e ke e tlhokang gone bjale ke ya gore mme a e ka gage ka re gone bjale o tlo hlokofala ga a ka hlokofalela ka mola gaka ko ria buang mara and then e nngwe gape e ntšhošang ka kudu e ke kgopelang thušo ka yana ke kgopela o tlo nthuše ka re ke itše ka ya ngakeng tsoko ga a fitlha mpotša dilo tše e le gore ke a di bona mola gaka ke bona meriti ya bahu ba baka mmago ga robala ka re mme o ba mo amogile magadi ke kgopetše mme ka re mme mmago o robetše ka dula ka ntlong yaka ka re mme e ya kua ka re ba le ba koloi ba re o tle kua ba go hwetše kua o kgone o mmolelela o mmitše mme o ganne ga mmolelela šole mola o gona and then e mongwe gape wa bobedi ke boyfriend ya gage ke Steve Pasa ba o taile lefestere la RTP yaka la pšhatega la moripamo ke founetše ke monyannake ke le Pitori a mo iša sepetlele a re o feleletše ga e tla kae a tsena ka Groblersdal o boloketše gona ka mola ntlong yaka meriti ela ga e be ke tima so ke lekile go tswalela bati lela ka mo lebe ba tsena ka lona ka ditena ka le tswalela re berekiša lebati ka bula le leng mo gape solanka ke botšilela mo šiba ba ke tima ka morago e mong ye wa boraro e sa le Steve Pasa gage gape sao o ne sepatše pedi di robaletše ka mo ntlong yaka ke kgopela thušo ka kapa ke tswa kae le kae ema pele kupu ba bane Steve patše pedi le mmago bona ka bararo ga bona šiba le mo gomme bakhu ba bararo wena bošego ga o robale ka bona ke robala ke thaetša pitšeng tše kgolo di be di felelela a re 4 o'clock ya masa ke a robala le mosegare
ke tšhentšhitše mojako o la mola ene go na le kamore nngwe ka molagaka e tonya jwale ka ice a re robale ka mo go yona mamaka o robala mo mojako ke ka baka le bana ba mo gata ga ba ya sekolong a duletse go omana ka morela le bana ba ba e tšhaba le nna o robala mojako wa kamora e ya ice ka re ka molagare goa bana ba le nna ke robetse le mosegare le selemo go fiša ka morela e ya tonya kare ke ka mo bakhu ba be ba dula ka ene bakhu ba ke ba bolelang ka moka a gone mohu e ba mmeditseng o mongwe ya ke motswa ka ntle o mongwe go a ka tafolokopo e tloga e le ntate o mogolo jale wo wa tafolokopo ka baka la gore tafolokopo le mmanapiane ga di napedi le kgole le kgole go diregileng gore a bolokelwe ka molane le gagabo ga a bolokelwa ka mone o tlo bolokelwa kua mara yena o be a dula mo a ke re ka molao ke kwiša gore ba swantse ba tle ba mo traiše o tlhokofaletše ka mogagago o tlhokofaletše gona mo tafolokopo mara ka tulo be a dula mo ntlong yaka le mosadi o le mmago bana ba no moriti ya gage ga go ne re o ka ba mo a go kgonege a kere ge go swana le ge motho a hirile and then maybe a hlakahlakana a le ko mohirong and then ba motšea bagabo ba motliša gae ba moiša sepetlele ge a ka tlhokofalela sepetlele kua rumong kua reno ya go tšea dilo tša gage a go ne moya wa gage wo o lenku jwale mohu mongwe wa boraro wa mmonang ke mang jwale ke ba bararo 3 meritiše ka moraga le festere ba ya tšhentšhana e diaso bale bana ba ka e mongwe itse ga a bolela re aowa ke nagana gore o wa ka tafolokopo ka re ja ratela yaka ka moka e kampeletše ke yena o ikampeletše ga ba be ba dula moo gabotse wena le mehlare izwetšwe mmago bana ba le wena be le ne phedišano e kaone ka kudu mara ke mosotse mo go rekišeng setene wa bo wa mo dumelela gore a dule le banna ba gage ka gagago ke motšere ke motšhabiša bona e moteng ka mmiša ka Pitori o dutse le nna Pitori ke bereka Pitori mmago bana ba se se wa ile kgotsa lena be ba sa kwane then jwale mama go ba dutse jwang ka gagage a itle mo mmotšiša mama ka gagage ne ba sa kore go tswa ke ntele ke le tlhaloseng gore a ke nyako e thoma from go tswa modung cause nna be re sa le bana a kere mara mama ka gore a tloge a ye ka mo RDP ya mamogolo o tlositse ke ga kwa mamogolo a re ngwana geso e tsoga ka motlase ga metsi le dinogo ene ka nnete be re tshwenya ke dinoga le metsi se wa tseba re go ka dumella lehloyo goba anger gore di go laole tlhaloganyo o tlo ba le bothata wa tseba re wa ikere so ke moroka ne ge re le bana ba motho kapa re le batho fela re kwana nna le wena re tlo kgona go naganelana tša morago ke tša morago wa re reša gare ke tša koo mara go ne le mo e re botšang gore mmamogolo le ngwanabo go be go ne le mo ba kgonang go phedišana gabotse lebaka la ka šele ke moroka sese o bolela gore mmamogolo o boditše ngwana mmage gore ko le dulang gona ke metsing go ira gore o be a sa kgahle ke mo ba dutšeng gona that's why a mo tlošitše mola a mtseng jaaka RDP number 2 sesi mmagoba o dutše ga mmamogolo potšišo ke gore na o dula jwang ga motho le sa nyakane le sa kwane ene ka nako e mmagoba ke a dula ga mmamogolo e be e le gona fela mo a beng a ka dula gona mo e leng gore o be a gapeletšega go dula le mo ga motho e leng gore ga ba kwane na ga ke re go njwa le moroka ntho ke nyakang go e bontšha sese ne ke gore le ge batho re kalwa re le bana ba motho mara go ne go ba ka wa ba le problem mo go nna kapa ka ba le problem go wena le ge nka tsamaya ke re mara moroka ga a ntshwara gabotse mo mara go ne le mo e leng gore moroka o ile ya ba o mo kaone bophelong baka ga ka swanela gore ge ke gopola moroka ke mo gopole ka dilo tše dimpe fela taba ya gore bana ge mmamogolo a re ba be ba kwana ba ba šikinya dihlogo ke nagana gore go šikinyeng dihlogo ga bona ga ba rereše lebaka la gore ke re ga ba rereše moroka nka se dule ka gaga gore sa kwane nna le wena ge re hloyane wa bona ge re sa kwane moroka nka sole ke tlile ga moremi ka dula ga moremi re sa kwane lebaka la gore ke dula ga moremi ke a ke go tsene ganong tate ka gapaske le ntshwareleng be ba kwana mo ba kwanang gona
jale se ke senyaketse ko go se tseba ko gore be ba kwa ka mokgwa e tlhalosang gore nna ka mokgwa re se kenyang tlhogo ra letsa gore a re ne nnete a kere bona be ba kwana mo ba kwanang gona jale letlhoela mmamogolo le tswa kae godimo ga rena ba sekgopi sa mmamogolo se tswa kae mo godimo ga rena a re botsa ka dilo tseang tsa motswadi wa rena tse a di rileng le motse wa gago and then lena a le lebelele dilo tse botlhokwa tse le swantse le di lokiše re lebeletse ntwa ye e le go gona ke mmoditse le mosegare o e ke bolela le yena ka foo go nkwešiša so re na le bothata bo bong gape ba gore lapa la mokgekološilile le lona a le ne bophelo le nyadišitše batho ba hlokofetše a le lebelele yewe gore re ka e lokiša bjang ga re o ruya ntwaši e gona go ne pako ya Stene le RDP mmamogolo o nyaka gore koko a boele ga gage o hlokomela ke mang mmamogolo mama ga ke motšea ka kua mmanapiane ke motšere le ngwana abuti ake o tlhokofaletše gona mola re dulang ka moka bahu ba gešo be ba bolokelwa ka mola ke diputša rena ko bolokelwa ka kua go wena ka mola gae ka mo go dulang ba a kere monyanna ke mma go bona le yena o itse go tlhokofala poloko mara kare e be ka kua gae ka re mola ke ga ka kua RTP ka moka abuti ake le yena o tlhokofaletše gona ka mola entana ngwana abuti šole o dula mola Groblersdal ke yena a swantše o ne mosadi ke yena be a swantše a tla dule le mme ka mola o itse ga ntšha lentšu ngwane la re e re ke ba bethe ka ra wa ngwanaka go ba betha o jalo o ya ka ntwa o tlo swarwa ka gore wa ya toronkong alright mmamogolo a re dire so o nyaka batho ka kua ga mokgekolo thobela ba e kae aowa Stene ke tše ntšhi tsona ba ka sega baby le hono o tšo segela ke nna Stene ke tšo mo rekela Stene ka mošate ba mo segetše ngwanake o tšo fa ka ditshipi le hono tše pedi ena o segwana le ba reng ke Thabang o tšo reka Stene le yena moganyaka ba gane ka ditene mola wa reka ba go riela alright o ka ba thuša jwang wena tabeng ya go reka Stene awa nka ba thuša go ba rekela alright taba Stene re e fetša ka gore ba thušeng ba nyake Stene and then le ba agele ga gabo bona a kere mmamogolo mmago bana ba o hlokofetše bana ba ba šetše le wena ba le loile ntwa e le leng ka gare ga yona e a ke nyako le botša maaka se taba e botse le sa tlo hlokofalelwa gobane ntwa e le jang a le kgone go fihla go yona le lebeletše taba ya gore go be le ntwa koko ko mogolo none jale nkebe go robetse wena bana ba gago nkebe ba hlokometše ke mmago ba ene o ba ka setšwe ka kua lapeng lela la gago ba tlo re lapa le ke la sese o ile ke le hlokomele mara le kgole le lebelela lena le phedišana bjang le ya mešate le ya maphodiseng mokgekolo ba re o a bethwa ako ke tšhelete a sa le ntlo le motse mokgekolo le yena bana ba ke ba gage ke tlogolo tša gage so ge le ka se lebelele se se riang gore le hlokofale la se lebelele taba ya gore lapa lela la gago le hlatswe la se lebelele taba ya gore bana ba babele ga bo bona le be le phedišano le ka se loke NSS nto balome ka kapa le botjang ke nnete le ka se lokele ke selo solanka le ka gare ga lapa lela why le dutse ka gare ga lapa le batho ba sa nyake le dula ka gare ga lona ene moroka wa tseba re motho o mong le o mong mo bophelong o swanetse a bele ga gabo wa bona baloi before ba hlasela lapa ba tšhela moya wa ntwa pele ntwe ba itsebang ke gore ge batho ba elwa ba ka sogile ba kgonne go dula fase ba lokiša anything so batho ba ki ntwa ya bona ga eme mathata a bona a tšwela pele mešate e lekile ntwa ga eme maphodisa a lekile ntwa ga eme di-social worker di lekile ntwa ga eme gape maubane go ne dilo tše dingwe e re le batho re swantse re te naganele ntle le gore re naganele ke ma-social worker goba maphodisa goba bomoremi se se bereka gate o reke Stene ene ke go tlatša moroka wa bona ke tlatša taba gore motho mongwe le o mongwe o swantše a bele ga gabo dipotšišeng lena le le ditlogolo le sene motswadi le dula ga bommago lena le sa dula ga botse
go sa ge go ka tsoga go tlhokofetse lena then bana ba lena ba ya go dula jwang ene bana ba lena a se ka ga kokwa bona ka mola lena ke mo ileng ka kokwa lena e seng bana ba lena then go sa ge ka tsoga wena o tlhokofetse kapa wena o tlhokofetse bana ba lena ba ya go suta ke eng gore ba dule ka molalapeng lela mara ge e le ga kokwa bona ba tlo kgona go dula ka baka la gore ngwana mollo mongwe a tlakela ga gabo e ba ntwe e leng gore ke e botsebile ke e nyakegang and bana ba gešo ke nyaka go no le botsa something ke go boditše wena mosegare ke tloga ke boletse le wena nakonyane teletšanyana ke le ka go mmontšha moroka gore go ne le dilo tše dingwe di hloka wena jwale ka ngaka Mremi ga di hloke ba mošate ka gore mošate o rarolola taba mara ge e ka ba go ne le boloi mošate ga o kgone go lokiša taba ya boloi ge e ka ba mathata a leng ka ga bolena a tliša ke bahu ba hlokofetse motlho mong ga ba robala ga botse maphodisa a ka se robatše bahu ke mo go tsenang Mremi and then dilo tšeo ka moka ga tsona ge e ka ba ke dilo tše di le hlokišang peace then Mremi ga a tsene a hlole peace nke mešate e khutšeng ka lena nke maphodisa a khutšeng ka lena nke di-social worker di khutšeng ka lena e tswalle moroka ge e ka ba ba boa re tlo e bolela ge e ka ba e fedile nako ga e sa le gona bute ke nyaka ke kgopela gore ba boe ene ge re le boa re le ga e le go bolela taba lena gona mo re itlogetseng re a ema re tlo e bona ka la bobedi a le go bolela le ba mošate a le bolele le maphodisa a le bolele le di-social worker a le bolele le baagišane a le o swara meeting wa family re ya kwana kere because ntwe re inyaka mmo go lena ntwa bana ba motho e kwesha bohloko ene batho ge ba ilwa maphelo ga a kgone go tswela pele maphelo a ema aga a gona bothata maobane nna ke lebogile kudu ke leboga batho ka moka ba ba kgonneng go ka re theeletša ge e le nako e re etile ka pele ke a leboga